Yesika krabia kubatan. Openipon ne da no mechire governor Edema Bank of Ghana. Yamba Dr. Johnson Pandit Esiama edesma to je hrem say. Ye hwe ane mu say Nyankopon ya atoma. Emfempim mienu ne aduonu nsia. Ekwapem emfempim mienu aduonu enson mu no. Oman Ghana, oman kataba fa yesika na ye de ato. Ye koku sebe ya yenkobobosia na meyeka emada yensu biu. Honorable Sam George at the Secretary at the Attorney General Sonia Shishemu and for $3.4 million or muchia at the Mass Cyber Security Authority for said the bay almost no ebet me at the project. Ye the anibachiremo, I will fin man tema copiemo, I will wutu Senya West mensenem. Nadisha potem hanum akase chiremi say. Abanda dane chrono, Ujawamaja Padi bebe friend say. Agenda 111, I are Sabia Nanka Wisi in when ye. Edu hamje chemeye edu so miensa ne akire na so mu kire mu se nne aban foforo ba ye wonu muntu asunti ene ye nkire bi ne wowo ene agya bosuoti ombesere mpinfo mu nsima wonom na yarasabia ombehia pa EPA akoto enkane DC edemampo ho eye ne mining site na odi tu galamse no famra kwan so no sese omakọ akoto ye ne ba kire mu wo my Ghana santemantem dia Mashibajane de ma de hia wonom ewo adanse asokwa abatompesu aso oniminyamfo kwadwen kire mu say opese oboa na ne mpatamu ade hia mo ho no nya adwuma yenti no wa padwuma die sunko bi ho ntoma ode boa tete mebunu titiriw ene wonom a mo pe nsane dwuma no sebe ya mo so benya nsane dwuma boa no musikasem akonkanya bi ede ahwa busia Constituency Secretary Edema MPP Amanyoko no ewa akwatia akasa echemu se MPP Amanyoko ne bi mu ekasa agudia ene na akwatia de okọ no ma Amanyoko bia eni ho ensama no pina ne kan yesi hu konwa ede be se mo se awia pram to be kase ye wodier oha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so adwuma kuei ene su yasene open supapa edu juma dia mekanfo Lumba supa edi ama oyensu edi afa fidie maso ne sokroje ye de mani peduano enti se oyenhemudie so ne abusafo ana eto anom se wonso wo shop na pese wontu ne dodo entu ton dia betimi afrempenifo awo 0549889685 and 0549436616 akenkanfo yesi nkonwa besoma wie no edi amejeso yo wofa Ose adeyo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Ma hutetin ene banchro boda na otafirija. Mene mo fa seba. Ajoa eje sikapa. Ye dan ye ho ye ba ye de kase bo no enchire mu ankasa ebesem mo. Nansa na no me wo fa se rose gold. Osi de ye kase bo no e de ba dia. Wadama e ba na nsempatie amamu nsem. Di ye kase bo de hinta nyina aha ne pa ho ntama. DLFM 106.9 kase bo no nie e ha ne nyina yetie. DL News. Yamamo akwapa efi tumirika ne hia yen e Facebook and efinse YouTube na yemfa kasebo no enchire mu ankasa ensemo ye hia kasebo na se e de free o my Ghana yesika krabia kubatan Bank of Ghana openipon no neta no mechire governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Pandit Esiama odensam atudwa echirema Nyankopon ya atoma afimu ekwapem afrese mechire mfimpim mienu ne adunu nsia ekwapem mfimpim mienu ne adunu ensemu kokoa oman Ghana yebeto afri ye nianom koko ekuafo ne nche no wonom ehwe ne mu se oman nyankasa betam sika botene US dollars no pode 1 billion US chopable money na yaboa na de atoye ne yankasa koko sebe ya yenkobabo ne nkofo happy na ememeto oman Ghana console opening echirem say embre pi ntamuni ene mfie pi atwa ko oman ko ba obosia wa amanone ede beto koko edum pempenso bi no eho bosia sie ene ka bedwira oman so no na nya asem koma ene wo ka ho bi na efempem ye no ne adonu nsia mu no oman Ghana koko akuafo antumi amfiri amfam na wodom bo ka femfram efri say eka ba ye no na nya de a Ghana ban betimi atokoko no ebodada anim efri say na wiase amansan so koko bo no eso atekura ekoba ne sa no afensu na oman dikapa
Inti yakoba se eka yedi akire na wiase amansan kokoo bon so asante na ne ye santa bri sika botina nte sa akoto kokoo ne bodada mu a na o man Ghana eka na no be yeden pam odumnya for Dr. Johnson esiama pandit ekire mu a ye koya ne mi emfimpim yenu ne do nunsia mu kokoo akuafo mani baji papa enyasem kuma won beto kokoo no ye ne yankase sika de beto no baba mo ho aha mo pa chese we ni enche sika no season ne hya se pe obekone kokoo no na ese sika ne bigu ho no ma wokoya na atam de ahye won se na boa ne ma konkan etimi etiama no ode side to dwamra na 130th meeting edema monetary policy committee MPC enu todwa e wo Bank of Ghana one central bank head office e wo Accra Parliament Ban Square e wo Accra endrada ena governor yam Papa Johnson esiama pandit echirim sem hihye pa abande gwa kwamba boa pa mo my Ghana ye koko akuafo no mo ho atumi atomo na sede o matokoko no nso no sika no ukoton ya na wonsa ka enye kobra bia aban sen hye pa boa se ba ye ka wodo abedwire ye nso efe kokko to mu no ye betumi atua kama na o men e ka wodo abedwire ye nso na so betumi ato kyem se ye kwa ni mu no ye boye ho moden sei ye ne nkase ye kokko o men isika kra ba kubatan ye nkase betumi ato ya de odem sensei ede to dwa. Next, the government has announced its intention to raise $1 billion through local currency bonds, and this is to fund cocoa purchases for the 2026-27 crop season. And this is a significant shift to reduce reliance on dollar funding and foreign lenders. Then next, to mitigate the direct impact of rising crude oil prices on domestic inflation, the government has also announced a temporary reduction in regulatory margins on petroleum products. Then we also had an IMF mission to Accra on 29th April to 15th of May, and this was to conclude the 6th and final ECF review, to conduct an Article 4 consultation, and also to discuss in negotiations on a 36-month non-financing policy coordination instrument, or what is called a PCI. The mission statement at the end of its visit noted that the ECF program has delivered substantial stabilization gains, sharply lower inflation, higher external buffers, improved CD confidence, and marked debt sustainability gains. It also cautioned that the global environment remained uncertain and that the Middle East conflict is expected to transmit through higher energy, food, and fertilizer prices. And watching Dr. Johnson, a senior pandit, Echrema, a fear treming, one mushe dear. Eye monetary policy committee for call ye no what is to afidie we no ho a afini yankopɔ ya dom amasikasem etimi akonka ne panam hyehyɛ pa aban edigu akwan mu nti no o kire ma sesei bibia ekoso kama de nanso ade ba kwakwaye ohaw pa besan wiase mansan nyina komu eye mentem ho ase manso twen pa ekoso Middle East intokwa no akofo ohaw pa dia ba o my God nanso ye ho beka efrise ena fangwa omo no e wo hode nanso no esua ahwane ho ahwade lia ho sensem no wiase nyina ne mu se ne ye ka aman ahodo a wonom etu fangwa ne nyina da ejina Middle East aman no so ntokwa ekoso nti no ama ye nso ye ho betumi akam to kire ma se no ye hwe ne mu se anya hwekura no ebia na ebetu papi no ukodwoma koto ade inflation no ne bo betumi akoso kakra nti eba ne sa na nya se bia ban na ammo no ho mode na momu no hwehwe na ekoso wo Middle East ne yo hawa abesan wiase nyina komuti yehu san hyehyɛ na ema no enye won akra. The Monetary Policy Committee this time has several substantive issues to address at its meeting. The issues range from realigning the entire interest rate structure in the economy as inflation remains low, to addressing policies to ensure inflation expectations do not become dislodged, even as the combination of domestic energy supply disruptions and external commodity price pressures could create a dual channel inflation expectations problem. So looking forward, the economy will need a strong banking sector. It will also need steps to ensure that the financial stability concerns are addressed and that the banking system is made to deliver on credit expansion. So a number of risks in the horizon that I need to mention.
First, the protracted Middle East conflict and sustained energy price elevation, the convergence of domestic energy supply disruptions, and external cost-push pressures. These are all risks which, if not addressed, could dislodge inflation expectations before they are firmly anchored. The second risk is the current account and reserve vulnerability issues, fiscal aid risks from external revenue compression, and the domestic power crisis. Even though showing signs of abatement, these have elevated business costs and consumer inflation expectations. Any awuti ye ono anayo penny pa oda o my Ghana esika krabia kubatain Bank of Ghana no ni Dr. Johnson Pandit Esiama ana wote nini. Yentwa Kasiyabone so na Minister for Communication, Digital Technology and Innovation and Honorable Samuel Nate George. Edi adisirekrata edi akoma Attorney General HM Sonye Shishemu MFM $3.4 million omu yi free $30 million mo amudi twa contractors ne kasa ne ebe ya nkomu besi cyber security authority omu building no asese na ya ade abi foundation pen ana chese omu atimi aye no chema Uche sika muchia ye edema Raison group limited ene Mendaha ene Sosa limited for na nanka sen komutimi esi edaino etimi ewie na emom contractors miense eje $4 million dollars aka ho HM foundation no moye no so mutimi etwe omukana so muchema foundation no na koma mo muskada da ana komudi esi sika mo de ma wom ne kwana ke wosen komu fenwie dan no na Mercy Foundation keke esanso ebisa se omomo $4 million enka ho dia na chesentiase bia enim no sanso ekasa ye HM so omomo $10 million sene ebe ya omde mutua ye for your software and komo ye ediama cyber security authority for na suni ni na chenya dia software no omani etimi ehun na ne samcho for atwetwen komo ewa abro kohie mu ewa public account committee ana ya Honorable Sam George ekasa ana ochemu sese ne niam ekono omo scan form sase ni na na woso mutimi efrewom na omo makuntabuo etimi ekoso sanso muntimi nchesi kapudio wen na foundation pe ana cheso matimi aye osanso editu ja HM sa ye homo bobo so me de atwa mu afi na mfimpi mienu ni aduonunum ni mu no ochra nkrata de koma Attorney General any Minister for Justice sen koma hwehwemu enkoso wasam ne ho nanso no enya ade omutimi na emomosa de adesre eto omanim sa afi we do munye hwehwemu emfafa de nti omutwa $3.4 million ade ma wom na edan no muntimi ewieye. As far back as last year, June last year, I wrote to the Minister for Justice and Attorney General asking that he takes an interest in the matter for us to investigate that matter, because I cannot understand how $3.4 million has been paid and all we have is a foundation. A building is supposed to cost about $13 million and almost 20% of it has been paid and you don't see anything but just the foundation. So we need an audit, a proper audit, structural audit done to see if we have value for what has been paid and the people are demanding an additional $4 million for that work that has been done. So almost getting to $8 million for just the foundation. For me, as minister, I can't pretend over this. This was supposed to be the cybersecurity building and it was supposed to host the cybersecurity authority and then hold the technical capabilities that the cybersecurity authority as our national set and SOC will hold. So it was both the building and then some software. The software is about another $50 million thereabout. And we had paid in excess of $10 million, $10.9 million thereabout, and that was for a baseline study. No development whatsoever had started, and for me, I thought that we could not continue along that path. There was a need for it. There's a need for it to be investigated. I'm happy it got flagged in the Minister for Finance's special audit. We went before that committee and told the Finance Minister that we're not interested in it, and we thought that it should be investigated. I'm happy Public Accounts has picked it up. Now I'm hoping that the Attorney General will conduct an investigation into the matter. And if the investigation shows that the monies that have been paid, we got value for it, so be it. If the investigation show that people have been paid in excess of what they should have been paid, there has to be recoveries to the state because, like I said before, the
Enwachi and Honorable Sam George Ekasa no chemuse hubehia some mayor structure and financial a year audit and your better sense come no faso etimi abaswa. Well, currently the ministry is actually trying to continue with its because we need space, but we cannot touch that because even today when you look at it, because of our proximity to the sea, the physical location of the ministry and its proximity to the sea, all the iron rods that emanate from the bays have all been eroded. And so structurally, even though I'm not a structural engineer and I won't pretend to be one, you can tell that even what is there, if we were to start or continue that project, a lot of remedial work will have to be done because the metal beams and all that were left exposed from the foundation have all been corroded by the sea. So literally that work will have to be started all over again. I'm sure the AG has a number of things, so I'm sure there's some work going on, and once the AG is ready, we are also ready to support the AG. DLFM 106.9. Eniya wuti ye a Minister for Communication, Digital Technology and Innovation, a year Honorable Samuel Nate George. Yan toa kase bodo tuni yemfi ya ni mfenchire my Ghana ye finfi mantem nim. Na Ghana fo bekaya apanda da ye twemu ewo mfempe mienu ni edunu nan abatu mu. Mechira MPP amanyukwe ekro no. Na Ghana mampeni dada na adedanko Akufo-Addo. Ede ejapade baako eja my Ghana. Ne de daso no eya agenda 111 ayrasabe adwumedi a no mampeni dada na ogusu a osi. Na no na fofi antwata no twade abamu a aban no etumi edi nkugo abatuo no mu a omkopo mba bi tena ne aboa wo so no otenwura mu a ngahama na ode ye ne ho aduro de biada na mekasai adehia wonom ewo awutu senya west abato mpesu aso ewo finfi mantemu wonom akasa ekiremu sem efitiri mra ya to abawie ye ewo mfimpi mienu ne adunu nan abatuo no mu no ekiredin agenda 111 ayresabia na banda da no egusu na osie no kire din chese okọ no ma bibia nkosokura adehye na aka se kirem se bepim samra ye kase ubowuram wagutu senya ho no ma bia ye frɛ no mo small london papa bi ho no adwumadie ekoso nanso ne ubowura bia ya na wono musi aresa bia na ene wowo mampam chese nkire ben ene mfui ne kokote na age ho no ma boso chese ehu pam adehye kirem a wo hwe adwumadi etodwa na abanada ne hyase ewo mfempem mienu ne donu baako a wodom ye ya na yesebe na musie no ebefa mpa pode oha 100 bed district hospital na ebeboa pa aboa ma pomuden sansem atumi akonkan am doctors benya baabi ada afin so nurse fo benya baabi edo mutiri ediato adehye na ekire ma se ye kasai woni mosi abanada na yesebe na kopem ohamji chemu edio so miensa eye 73% no mo sewi aka kitua bi pe ohamji chema dio nu nson pe na kaja wonum awie nanso abatu achi nsensem ekiredin ewutu senya west empenifo echese obawura krodua ni mu am wombaburo be ye 161,000 a chese modoso ye pam wonmu kire man potem honum ayarsa ba kumpo ebi ni honum somba kwa ayarsa bia ajomutu kwan ekopiem ewo wini ba kaswa anase aguna suaduro ansa na wonom etimi akwakwa o mapo mutim ema de se jemre ene de ye kasa botwetwe kono mu kirem se sade yakwe anu oden o maga na sika ye na japade nene ye de akohye nwura mani santi obesre aban fofura bai wo mu chewani ensagu nsayem aban wan ho moden na agenda 111 project abana na hyase no o mawie na de hyem gwa wutu senya west ne potemu huna man pam na ba ne boa no ya wombada o masepa no mo sebe ya oho ahodo mo namu kwantente mu twa kwayare sebe na benidi mo ebo no eto betwa na mo so ehwato wonom the hospital na abeda na kwaya esi hwe mbua na aba begum na yenimu doctor fo ehwe mbua no hospital ho de mampam ne amudan chem ni nkutre gum nya izi tabi uba yare crampa jise uba haika ansa na odi na ko wini ba na asika so ase wa ma ho anya dimpe ubewun se na sabi uba ne wa ya de wetumi efim nti yesra ban se omba boaye senya be ya bibi ya yesisi a yebetumi aye den akọ ndi so mo ba be ni ye be boye na be boa ma mo yare na ye den otwa kwan ko ne ho a ko hwon no eso beti bia ben wa ha se ubewun bebi dudu na wo de be ko ha ya e be boa so na de to so aye den akọ so ko so mo anya esi wo no ya yesi kana na aka ho no
ebesi wa say say abanda da ne free so no e say yensan to aso ye by abanda to aso ma yanka anka ni beji pa eje say bibia ye kwa resa wo no eho wakakra efi akọ busuma bra bleku eni wewe mu nyina no ye ni say de ye wa ha no anka be boy nti yesra aban no say bibia enka ade ne ya anka ometo aso man nanka yeso ye free wa ha nti yesra no a Enye ye chawade ensagu nsayem kotodwagu fom yesra na eni a wuti omaga na de hia wonom ewo ewutu senya west mensenem ewo finfimantemo na wote wonom akwesemin nanu achi na de ye kase bo ye ni ewutu senya west wonom aban na musino nyamfo kalala nyameche egan akasa na ono so ekirem se obesre wonom ade hia won potem ho no mo se de asie no enye bwa paye kram aban gusu no mo ka biewom toto niema na wonum ahwe Ghana mampeni aniku Ghana sika ho ni senti aban tumi ntenase enhwe ma yaresabia no enkanwura mu da aban bo ho made na waboa sebe ya won bepa tumi asibre na ayaresabia ne ekanwura mu no won mo asi na ade hia wonum wo ewutu senya wesen so ehu anha wonum titiru efa apomuden ho the best yetima for no ya pa mucho bebe o me mrekakra because we share baby a project no we kokodru na and pay what ya papa kan ya say select your domani kan na ya dia mana project no aka wo mo because I don't know the taxpayers money in the yetima na bibisa no and say obi dia 50% obi dia 30% is again as a district near 70% and I just say ya dia kwenu anti e papa shiembo e papa at force to shiembo na bu gizela oputitete e to ho anu mo bebre nti e be se table man for no se member kakra bi e se enche ya baba na ya sama babaka eni a woti yi ono ana waye aban ana musini e de ma de hia wodum wa wutu senya west mensenem e wo finfimantem ne den e do ni nyamfo kalala nyameche egan ena mote ninkan Yantoa Kasiabone so na Environmental Protection Agency for akoto eye mining site no eye enkani DC edemampo ho eye asamensa eni obed oseya omuchema eye China for anacheso mutu efomagudie no ewo honom na enya ade a eno no efamra kwan so ana emra enso emom kwan so mbetimi eye illegal small eye scale mining no ewo ho na deputy director edema mining ewo eye Environmental Protection Agency eye Harrison afo ono anedi eye jumekuo no eye operation ahodo no koso ewo mpo homens ninim eye endra joada kotonima bosomni de tosudu wontwe won fipimienu ene aduonu siem ana ochemu sa abrekrom kodu honom no na chesa yade a JKSM 1 AM gold for crampon so no e2 ensuo e de free baby a omuchema ensuo ne kra emu ntini nina no yade omebu emra ne so enti no mba akogina emra nanim na emra no ani omadi na omuchemu crampon no mudu site ne so na chesa China for ana omuye adwuma e wo site ne so bibiara so e chese enkrato omudi beto omanim no na chese yade a small scale mining operation omoye na emomudu dwumadie na omudi e wo site honom na bibia enchese yes small scale mining operation anomoye ana emra ne so a ebeto honom echemu sese yes small scale mining na huhia sa my foforo so no eba betu eya agudie e wo mayimu na chese emra na anomabuso enti no omode omba kogina emra na nim na emra no ene omo edi. You are supposed to obtain an environmental permit before you commence any undertaking. And mining is also a type of an undertaking. So the law requires that before you even open the ground or clear vegetation, you are supposed to have the environmental permit. So currently we've directed the company to cease all operations and ensure that the necessary environmental approvals are obtained before they start. The laws also prescribe sanctions for people who commence mining activities before receiving the environmental permit. So we shall implement the sanctions prescribed under the law, and meaning that the company would be asked to pay some administrative fines. Another issue that we observed in terms of their operations is their underground dewatering. By best practice, you are not supposed to pump water directly from the underground operations into the external environment. The quality has by one former DC of Impoho and one Obed Osei. They are the owners. But then
the site, we could count a number of Chinese nationals on site. Apparently, they are the operators. So that is the information that we have for now. This, according to my Western Regional Office, the application that they submitted was for small-scale mining operations. If it's small-scale mining operations, the law doesn't allow foreign nationals to be undertaking small-scale mining operations. But as per what we've seen today, the scope of the project goes beyond small-scale. So even if we have to permit them, we will have to move them to the next level, which is going to be a medium scale. Eniya Utiye Harrison Afono and a deputy director at the Mining Environmental Protection Agency. Yan toa kasebo no so ne yemfe ani mfenchiro Mike Nam. Ya sanse mantemu ne nkopie mu ewa danse asokwa. Wono ma se bedwani yonuminyamfo Godwin. Enimuli Dagwaji Dorani. Odesma tudwa echirima. Wa tenase adwene ho ehunu se emebuna wonom ewo na bato mpesu aso. Edumpempenso na adwuma ho ayedinye papa e de ma wonom. Na sabe ontumi ntenase o ma se bedwani ewo mara mato abade ama no. Na nkotena ma se bedwam na bosumdu ankwaje ketua. No na busuafo nko ni de men na mebunu no mfa kwam nkwadada. Ontenase enye sanfom so no kura. Oniminyamfo Godwin echiremu a sesi ayekese no emebunu pi wona bato mpesu aso a adwuma ho sensem asa sabe hwinumuhwi no eje twan wotwe ma ahokyera bapa ni sente ne watenase apa dwumadi asunko bi hontoma eno yensan ne dwuma ode tete meburu mo kondo sei wono besu adwuma wona bato mpesu aso aboa wonom apɛ ho mfidie ene akade ne sika de atachira boa sebe ya mebuni ebetimi anyansan ne dwuma na dachi bia no omuzo betumi anya bi na fa wofra dwuma no manya sika ede ahwe efiem de dwumade sonko pa ho ntoma endrada no okirema ene mfidie de pamade so yin machines no eye pode ohaduo no 120 we ndresta wad papa ni bia se kutu sebe bam ene wachi hair dryers we eye ma mu yetire no modia hair dressers no ene wachi nso mowes no mowe firi de doi emu pode dumie no ene so odemayem ena head okay dryers ne ye dumie no ena mowes ne so ye aduonu nson 27 ochirema nipa pode ohadie no 120 youth no wanom benya dwumade wenum emfaso ochirema nye de twato ni obesan akoso aya boa se mebuna won potam nyina no wo mu nyina de betimi enya adwuma ajem oniminyamfo chiremi se we ye kwan pane hye podi gwa kwama bo na de hye mo na bato mpesu aso no woni benya nsan dwuma da chi bia no wo mu so enya adwuma ajem no oniminyamfo Godwin mre oje mre na woni de kase bo twetwen kwama na wo chiremi se we nyina hye pa odi gwa kwama boa na nipa mu nya adwuma na bato mpesu aso no eso atumi ate na mpuntu dwuma akutotwa na bato mpesu aso ankran betuma nya omankasa nsan dwuma afa bi no madwuma mum na womankasa di omho so na sika sem akonka ne awadanse asokwa abato mpesu aso dim sem sei eja di ensan twerefo mihu how kesia na eda memamfo so medwen se nyame ye madom na se ye di tumi no mame a metimi aye mafam de edi aboa ama emabunu dwumaye ana hawa eda emabunu so no matimi aye den ati so semanti anyenye nyina kropo a metimi aye bia aye den efri ho nyina ne se bebre eye emobro wafo ebimu enibi boafo ni ho ebimu nyankombe ye na so di obabua omomaye no akoye asem ti ma emabunu dwumaye no na akwakoye din wa hase ti mimi fa to mi nzo se omoto aba no mame na se minya sadi brewe ya ebo modi asemetimi aboa na dudro na anka omunya ensano dwuma eyo ankombe ye no matimi aboa amomanya ensano dwuma ye di omo ahye dwuma mu amomo akosua dwuma no osua dwuma no wi a ya aboa ama watimi anya akade ya sese wodi hye dwuma di ya ede ase emebunu enkanko enuntina ye gina ase se ye betimi aboa as members of parliament. Yes, you are from the Kakra, while waiting for the central government to come for our hot aid. No, Kakra as members of parliament, you bet me aye. Edi aboye manfo. Senebeya ehia eni ahokyere esubeti wo yempeswa so no. Mwanya sa akonya we nyina aye over 137. Ebi mu kra still eba na 120 eko adipam metua omo etrinsa. Mato afidi amedi ma omo na omo
sua adwuma no omo sua wie so a yatimi abo omo amanya bebie ahye ase na de eto aso no ye nipa 12 enso epese omo sua 3 year enti omo nso omo niama nyina wa ha ye di saa de no ma omo trainers a omo be training mabunu we no ye boa omo with industrial machines ani so ade hunu se matimi anyama omo nyina na nso sisi amene wo kasa de 10 na me di ehye ase eno achi eno numenyamfo Godwin eto ne kasa so ana wochire mu a yemfanto Ghana de hyenim mashebadwafo ahodo amwaka ewo manyim obesere mu ada sabe eye meburu nipa na to abama mo ene mote mashebadwam ededa V8 etwifa mu no ente obesere mu ada mama ntwan na abato nkuto afe na makọ mabato mpesu aso akoye campaign akọ cheche 111 cedi dabi obesere monko mpota mabato mpesu aso nkoboa se be ya de hye to abama mo no nso wombete monka nansa ne dwuma egbo ma nipa hyabere sesa no momma omuso nya bi na daache omeye nyina da yakua ne mpuntum ebi mu kora ye bia echen we ba de amika ne se me colleagues MPs ebia wani amba we so no me draw mu nyina attention se omo attention ana omo adwen embra we no so kakra na while waiting for the central government se ombeba ababoayen amayatimi anya nkan ko ni mpuntu ewo ye mpeso aso no ye so kakra na omo de maye no ye mfa bi nye den emfa mboa na mmebunu ana ye manfo a omo nya ye mugidie etu abamaye no omo so enia eden achi ene ebeboa pa momo so atumi ya firi afema hu se yes o mato aba o mu wie ye no wonom enu wonom eho kra ene ya wuti yei ono na ye mahebedwane edema de hya wonom ewo adanse asokwa ne din edonum nyamfo Godwin enimli dogbazi dolade ena wote ne nkan na eno akire na ameyawo ado kwabo oni ye kontehene edema adanse asokwa edena sipiesie edema wonom mahebedwane kiremi se anamopa watu ya debebo pa ne senti onkoso anya ne sam osanso ede afuto de bambebu ne wonom anya dwumadie so mfaso se monjira mo onkoso adwumani na daache no eso emra so mfaso yes ne se rodika profobi power training technical power just what it is about adwene o kwan biswa eno so ena omodachi chire won senia ye de ensa eyade na yesa chire won kwaya yajiri ebue o DLFM adu watako no mo ade o mo ye no afaso no ai enenti eya chase a eso ne penyina no betnya go school bebe ne penyina na ebi o benye sabe bebe say a businessman also a business and it is a modest way about teacher abua DLFM and in my you about if you want a little you more free and another and it is Narisha na auto ma afia and I have from agency more fra more sa ebekasa and I assist some was a program with Monsa over your fashion. And now, over my casa and over the country. Over the or the president, over you know the president. Now, and Fasubia, I Abash. Teach you one more at the end of fashion. And then, I think I see, oh, yes, they're gonna happen. And it was just your way, Mama, and Yassi. So, no, it is a one you quite clear. Nobody you just walk. What shall I say? Yes, you are polytechnic, and now what and then invest. And near Oti Obogramu, our dance asokwa. Ono na ye wonom kontehine. Ne den edenana ameyao ado. Kwabo ena wote ne nkan. Na eno achi ena mebuna. Wonom enyansa ne dwumagetie eho emfaso ewadanso asokwa abatompesu aso ekirem se wonom eni aso anamuntu papa wonom bahebedwene nyamfo Godwin enimli dagbaji dolani etu no mani aso papa omoda na sepa yankopon ekohia so a onhia ne pa baba momasetenam etimi asesema mpuntu atumi apa wonom ukirem se wonom besere pa obi bia ne nsa ka sa dwumade wo mfaso no
onyere ne ho nkɔyɛ adwumaden na mfaso ma sɛ bɛyɛ a afeso na wɔn ma hye bedwani ɛyɛ foforo na ba mu nkobo no betumi ayere ne ho na foforo nso etimi enye dwumadie sunku wei eso emfaso bidi de niwa ade pam ya ya ekosie machine na ya de ama mo na mesua mo se mo bɛyere mo ho no masua ade pam no sua ye ma wa sua so a wa obra yilo ho na sua na omo di akire ni so mo so sua ye we na meka sama omo di animu omo di akire no mo so sua omo wo animu nti manu meka sani so amini ma omo ne se omo wo na omo ti fie no asa obi wo ha onye adwuma bia ti ya onya sika nto agya ne ma ne mba no ti ya o se wo ti fie a wo ba ko kula o se wo so fie adwuma wo ba ko a o ma mi betimi agye o ba no no ko fie adwuma fie de eye hairdresser ona wo ebe buwa ye na dry no e ba wa che ba juma ba no bia ye wo she ona mo so ba wane to buwa awo ye ko nsha se wa hu ye mo bo no wa tu o ma sa di ni sha ona butu ye e de ose ye oyo ebe kai mo ni Eni ya woti yeyi eya oman Ghana de hia wonom ewo adanse asokwa wonom ma bedweni ahya ase ye ntete de ma wonom efa nsanedwuma ho no wonom ensem ni bi ene ye de asumwen na amane boy ya mane boni Barbara Kranten ene di free oman Ghana ya sante mantemu ebesom yen yenyina we so na yenko Facebook no so na yenkenka madwenkyere ni bi na yemfa ensom ewo kasebo no eso na yeko Facebook nso abetem pa se premeni abomu omode aba onim se premeni abomu dia na eso wai batre ha omode aba betem ha nti no ye monitor na yemfa nsom awiai na me wo fa se Sandra abeka ede aba na so omaya ha o Enquiries Sammy B ene adwaje sikapa wedding na kasebo no eye taxi angaza so tasty angaza no hwe live edi free time free zone na wo kire mi say enche kase nkoma ye maame mama odo broni papa bi odo ne ye pa onte ne hu jai kra ena Sandra beka kra san de aba no se Lumba super mineral water the best water in Ghana and beyond ena ode 100% edi account odo ede aka ho ede aba awiei na Obed Asamoah de aba no se taxi driver from Tema Newtown no say omaya ha wo fa Sammy B ne adwaje sikapa otien life e wo de taxi ni mu a one passengers ni na kase boye we muti a chese mu odesa no manam na wo kire mi se nche kase pass ronko eko ede ama eye aku sport ono no watama golf city and afin so anti ama don't mind your wife choba ene mesre wo committee 20 Tama committee 2 aya be fa me ko ho don't mind your wife de na me so me ko prepare wa ho ntikofi metra wa na de da sui wa ho ato nchen ne yakọ anim ekire din enti eno ano no ka jense me ba pa BBC pap CD down odo mu nyina ase awiai na akua adepa ede aba no say omanya ha o na ohwe live edi free akweteman echi palace na o chem say odaya se na dwumaden sen kwa yebo edesom oman konkron Ghana medase me wo fa se akua adepa Mambize Bismarck so chia wawie na Kofi Parliament dia bana was the news is loud and clear inside Agona Bobikuma apa yenso ya das mo fa say Kofi Parliament do was awie won so wadwani show ni live all the way from Agona Bobikuma apa na breaking news bi aba me na me hotel me mla sisia na memfa entwam mfa nsomo DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yamamo akwaba nankra yenseka efri eye Achimwater hospital enam hono ma kopie jempa kwan no so no empenifo akire mu se edua bi abu abeto kwan mu a ama kwan no asi edisa wo ye hyenkani a wudi milika tente na wonnim na ufri Achimwater Aresabia hono ma hospital ho kopiem ekofa jempa kwantempo no so no
sɛ wodi mirika tente pa na wonnim na kopie so wanhwɛ ni ya obebu afa so bɛyɛ wɔ ha etem bɛsrɛ mu ada mpempra meka sɛ ɔman Ghana yɛ National Fire Service otumi gya adwuma yɛkuro mante ne gyina so a wanom ɛbɔ adwumaden ahwɛ sɛ bɛyɛ a wɔn bɛtumi ayi dua na free kwantempɔn no mu na boa sɛ bɛyɛ nkwanhyia bia no entimi enkonkosi nti yɛka sɛ akyem water ɛyɛ hospital important ho a ɛfa ɛyɛ jempa kwantempɔn no so no empanifo kyerem sɛ dua abu atɔkwan no mu a wɔn gusu a otumi gya adwuma yɛkuro no mante ne gusu a wɔnom etimi eyi afiri kwan nti mama de wɔn gusu mu twitwa etu nam so na wayɛ ahwɛ yɛ sɛ bɛyɛ a wonfa mirika tente enkwanyi no so na sabi onkoku Ghana adehye enkwadwo wɔn kwa emfemfiri wɔnom ensem empanifo kyerem sɛ sesi a mekese nya de nipa biada ahwere ne nkwa anase obi ampo ho atumi aka weyɛ nkaebɔ a efiri otumigya Ghana National Fire Service enchen ba wiai yɛde mo nkyeremu yɛde asomtuba Facebook no so a ɛyɛ DLFM 106.9 yɛde bi na to suntuba benya bi na watumi ahwɛ sisika de asie no no ahyenkafo no ɛkwan we metafa so etimu hwɛ ne yie ɛhɔ no ɔhu sɛ de ade na yɛ nti wanto bo ase ya na de mdika tete bɛde ne sɛ so wode kwanya ntamu sɛ keka emoja keguo betumi abam yɛsrɛ mo ada monto mbo ase bɔkɔ mo fa Christian village top hɔ na no yɛsrɛ monto mbo ase na otumigya adwuma yɛkuru mante ne gusa wɔ no mo yɛ adwuma na mo twitwa dua na yɛ afiri kwanim ti yɛsrɛ mo hwɛ na mo katente no mankɔfa atɔyɛ nkyɛm amfa mo sɛ de hɔ no mo ayɛ National Fire Service yɛmɔ waba so ma yɛ de Fire Service in fact adwuma mo yɛ no ɛsɛ mpe biscuit chichema wɔ na me kubi tɔ ayi akade kakra kɔma mo hu ade tampiko mu ode ne ba ma ayi DO2 mo fa Desmond aka ene Alex ba konso ne din Alex sɛ woni mo no Matidi what did no ba na asemi me tai hu ne okay na adwo e banti no ne din de Alex Ken Nati former national PLO no Alex Ken Nati ono kura na den krato yi ba beto onom national page so nti de asi no enti monya hwe yie mfama ekofi yenko a woda so na enko anim na birthday ba ko bi wo hanom ne monitor ne enso so na adwo asiriki emeja fidin fa dwumadi aka na ento aso mfama yen we ya woda so nko a ekọ ede ama Mrs Angelina Kwache eyesebe owo Ashoman Estate na we efri wankasa ukunu lawyer Kwasi Kwache sebe NFA wo ma ahum wo ma no so lawyer wo mpa lawyer nana yamoa ponko NFA wadofo nyina kyerem se ne enyakopon ede afe ba ko ede yaka onfia wonti yama on happy birthday en confirm on Mrs Angelina Kwache sebe wo Ashoman Estate mama yame nhira opinu awoda no onya ne pepepepa na onya ne soron confirm on enkwatenten onyini kyerem ode ene nkwafia emu ode and yesre etemo happy birthday once again to you Mrs Angelina Kwache sebe awa Shoman Estate wey everyone kasa wukuno emlanim ni lawyer Kwasi Kwache sebe NFA so woba lawyer nana yamoaponko na msiemfa woda sunku we no yemfa ema Master P eno pia so edifi London ede ebayem ne we so eya woda sonko a eko ediama Nathaniel efriye ampofo wo Victory Secret eye Christian School na wei efriwa wo mada ene wo se ne twidi amponyankopon ede afe baako ede account fiam tiam wa woda pa twidi amponyankopon omra wo nsira ban mu na wo nhira wo ompagya wo efra domu emfa kwa domu okukwa mu empebe wo bankopon ti asopam na nya wakoma so ebesedi anyina emfa emma happy birthday to you once again Nathaniel Afriye ampofo wono wo Victory Secret Christian School ya menhira opini wa woda no onya ne sonkrokra wo mada eno wo say yemfa woda sunku we no yemfa ema wakase boni ye de asi emusemufo ne ya Miss Mabel antwi na semu ema yen champion tela mi wafa se senior manansroja e de ekopie mu e wo Facebook and afinso yiti makase bono wonya bi ehwe yem me wafa se ma akese e boye ho ba ofia ne ma bibia entimi anto yen sanso na message semera kwa DJs gibi etinchim kasefere mfuma de sumya wiei akenkafo eyemienu 2 edi ameje so ya wofa o si ade yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin ene bantwere bona na otafiri jamene ajua eje sikapa yes aso a kire mo hima dade luma nyumto mo yire makeja se na wofa ase obetena se no dia adwumadi no aba besomo ene ye Tuesday enti I think say you give and take on ana what the bar na wabeje wa man ye bia won so obeda kom e kire din ma munyina moniti a ade hye
Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well.